Jadi Pak Buai, ini rombongan kami dari desa Paharangan, ada utara itu kecamatan, lamun kabupatennya Hulu Sungai Selatan. Nah jadi cilai nang pian ditungguin, jadi bang binanya itu nang anak pian beisi nomor hadi, ulun bang tahu ay sebelum madihin terjadi, itu nang anak pian sudah nang tu menciti, lawan ini hadi saku malam tadi visi, jadi cilai hadi bilanya tu bang pian ma ambil minanto jelas nang kada rugi, karena bang inya selain harap menyair juga bisa mengaji, jadi ampun hadi bisa hidup bisa mati, cuman bang belangnya jenal ampun mayone, ampun mayone. يا سلام أيوة أيوة يا سلام أيوة يا سلام أيوة يا سلام النبي صلى عليه صلاة الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة صلى عليه. أيوة أيوة النبي يا حبيبي يعلم علم اليقين أن رب العالمين فرض صلى عليه النبي يا حبيبي يعلم علم اليقين أن رب العالمين فرض صلى عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه. أيوة 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 يا سلام أيوة يا سلام الله النبي يا من حضر النبي خير بشر ودنا له القمر ونزل سلم عليه النبي يا من حضر النبي خير البشر ودنا له القمر ونزل سلم عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. أيوة يا سلام يا سلام النبي ذاك العروس ذكره يوحي النفوس النصارى والمجوس أنه بين يديه النبي ذاك العروس ذكره يوحي النفوس النصارى والمجوس أسلموا بين يديه النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلى
الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين رب الكوكب جدهم صلوا عليه الحسن ثم الحسين قرة العين رب الكوكب جدهم صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال كل من صلوا عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Jadi cilai mandihin ulun menarusakan nang kedua kali pian nang permintaan. Jadi kami mandihin nang ini membawakan tentunya lawan bapak ibu sabarataan. Nang ada di sini buan pian sabarataan. Kami nang bemadihin pulang mana yang akan. Jadi buai madihin ulun ni mana rusakan. Jadi pangsorangan ulun ni membawakan. Assalamualaikum ni berjumpa lawan kami berataan. Kami Nurul Bata ini pastinya dari desa Baharangan. Salam berjumpa buai sabarataan di dalam acara nang ini nang pengantinan. Jadi nang andangnya di benua hanya kampungnya Bangaran. Itu di negara nang paling pahujungan. Jadi kita berdoa buai sabarataan. Kita berdoa di sini sabarataan. Mudahan kampung sini tentunya selalu aman. Mudahan terhindar dari bala musibah apapun juga. Mudahan dijauhkan. Mudahan di kampung selalu selamatan. Mudahan kampung sini diberi keberkahan. Allah keberkahan. Jadi madihin ulun mana rusakan. Jadi nang lawan ibu di sini sabarataan. Nyaman benar ibu mendengar sambil memakan. Jadi buai madihin ulun seorangan. Kikirani menghibur pian nang sambil makan. Jadi sidin bang makan cilai kade betawaran. Wajar aja awak sidin tuh ya saling kenalan. Jadi nang tobang sidin kada kawan nang kada makan.
akan jadi nang lawan ibu ulun mendoakan mudahan selalu pian nang sehat badan jadi nang lawan acil pulang nang ada di muka nang itu ada tasbih endak di beho tadi mulai pemula nang karudung ungu acil ulun hari ini lawan pian menyapa bila nyapang pian ada nang itu bisa cilai bemadihinan nyaman bemadihin kita bisa sahutan sakadar menghibur cilai nang hari ini bila ada nang bisa nyaman nih mikrofon dijulungi kada betale nyaman pian di sana cilai nang manyahote hakon gampang pian acil nang manyahote kami ada mikrofon di situ nang kada betale jadi nang lawan acil nang tadi tuh menyuruh ulun madihin dimulai jadi cilai madihin nang kedua kali jadi nang tidak lupa ulun mau ucapkan terima kasih banyak bertaan lawan pian karena buhan pian khususnya benua hanyar di sini sabertaan pinanya buhan pian cinta nang kesenian makanya nih madihin pian menyuruh ulun ini mana rasakan jadi nang pukul 11 kurang 15 menitan tadi nang bemadihin ulun mamulai akan jadi nang lawan acil nang imbah saruan atau jua acil nang imbah makanan atau acil-acil nang hanyar haja datangan selamat nih berjumpa lawan kami berataan jadi cilai madihin ulun melanjutakan kami dari negara kita sama-sama detuan cuman kampung kami di ujung sana di desa Paharangan istilah pangkata kami pangandaknya cilai di perbatasan antara tuh HSO lawan nih HSS kita nih kandangan jadi cilai bang ulun ini melanjutakan mungkin hari hujan makanya bematihin kada terlihat sawiran mulai beisukan cilai mulai pamulaan padahal bang ulun kada maharap sawiran tapi ulun tuh kasini bahkan deden saurangan jadi cilai minyak sudah 12.000 saliter manguntiakan sadang kawan-kawan tadi nang bemutor kada tapi nang modal panjang jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan sakadar bemadihin hari ini mamadahi saumpama pian sudah banyak rejeki istilah cilai kata duit banyak beisi jadi besadakah lamun kawa hari-hari karena besadakah sangonang gesan mati karena bang duit kada dibawa mati jadi lamun besadakah cilai pian kada rugi lantaran tuh duitnya menambahi jujuran babini jujuran babini jadi bang ulun cilah mana rusakan ini anak siapa hidungnya bergerakan jadi nang lawan adik kakak mau ucapakan kakak nih bagaya dingai lawan sampian inya nang langsung buka lawan tuh umanya sedikit dipadahakan bila manukarkan kopiah cilai jangan kagenalan tuyat lunggar benar muat jari jipian kasihan bang inya sudah kepala luncup tambah kopiah kagenalan sehingga bang buka inya mahaya akan lamun bakan dereen nyata tak gugur di jalan Allah di jalan jadi madihin ulun mana rusakan jadi nang tidak lupa lawan pian mana kone lawan acil nang lama rancak tatamu bang pasti
jadi nang lawan acil ulun nang mau capek kepada tu sampian itu alhamdulillah bertemuan hari ini jadi nang sidin ini dasar bujur tasan nange bila tak dapat ulun langsung mangoringi cuman sidin toha pasti nang suah beleki jakatu nang bujang lawan ulun mangoringi jelas cilai bang ulun lawan pian malawane jadi lawan acil nang karudung hirang nang moha ampah kasine nang dihigepian anak pian bini-bini jadi anak acil ulun sapa hari ini inya masih sekolah atau hendak beleki jadi jeraan nisa ialah dinamai jadi ya kalinya dia nang ujar lain Anissa dinamai jadi ngaran pian ujar ialah putri jadi nang ngaran anak pian ulun sapae inya tuh masih bujang kalau leh belum beleki ujar bang bujang anak acil bujang asli jadi nang lawan pian hendak ai ulun mana kone lamun kain anak pian cilai ulun mamarae kikira bang jujuran berapa hendak memintai memintai amun 100 pian nang memintai jelas cilai ulun kada menawar lagi cuman ulun beje oh cilai nang kada weni banyak kan cilai 100 weni jadi bang pian ulun mau ucapakan jadi nang anak pian dasar manis pamuntungan ulun ni maliat bila nang ulun tingau inya nang cilai kaning kayang ini maang katakan jadi nang anak pian selamat nih berjumpa dinglah nang bertemuan jadi nang umur pian berapa sudah berjalan amun cilai 20 cukup pai KKOA kada nikah di bawah tangan jadi nang lahon pian ulun menyapa akan jadi nih bang ulun beisi kawan inya cilai sekolah inya nih kuliah jurusan keagamaan inya cilai magang makanya lawas benar kami kada bertemuan inya cilai magang di kantor KUA masih lagi berjalan jadi mun anak pian sudah hendak nang dinikahkan kawah aja cilai nikah kita kada bebayaran kada bebayaran jadi rombongan kami bujur-bujur nih bujangan banyak benar nang bujang bilang hendak sakulilingan cuman pangsa paleh sudah nang begawian nah cilai ini sedikit ulun nih mengenalkan amun cilai ijai juga ada gawian amun nyanyi nih wahyo sudah jadi bapak honoran inya pang mahonor di SD Paharangan amun nih mahonor inya pang di Elia timbul anak muridnya nang manyum belitakan jadi nang ini wahyo inya juga bujangan kaina holong ini ulun mengenalakan cilai pang belirit mulai di Superang jadi gitu wahyo juga masih kuliahan inya pang jurusan cilai olahragawan awak inya beotot cuma jadi bang ulun cilai nomor lanjuti yuai bemadihin kita bekerja di sini jadi ini wahyo dasar bujur belum bebine jadi di higenya ini ngarannya Sahwardi nang ini tahi lalat cilai andaknya di dahi tahi lalat inya hidup kayak tahi biri-biri
Jadi ini anca orangnya tabung ngasih, cuman warnanya aja cilai nang tak kadepi. Jadi nang ini anca inya sudah bagawe, inya cilai nang bisa membaiki gitu asih. Istilah pangkata servis dinamae servis elektronik, nah ulun mamat dahe. Lamun ngini gini sudah jua bagawe, inya di kantor bisa cilai jadi BPD. Jadi di higanya Abdullah dinamae, bujur nang pina sandu harap maano bini-bini. Jadi ini Abdullah na ulun mamat dahe, umuhanya aja cilai ini kisah tasupane. Padahal pang pacar banyak benar beisi, istilah cilai iwak ini baung lain sanggih, lain sanggih. Jadi berlanjut ulun nang mengenalkan cilai nang kakawanan di sini saberataan. Jadi nang dihiga ulun sabelah kanan, cilai ngini ngarannya Husni nih bangaran. Inya pang di rumah ada warung beisian, inya tuh di rumah begawe saurangan, cuman maanu minyak dibentui kuitan. Jadi nang ini jua inya masih bujangan, cilai nang hari-hari inya nang di warungan. Jadi inya begawe bilanya sudah buka leh mulai beisukan, sampai sibuk benar cilai ngini sasingot kada ingat malarap kawan, sampai di tingau pina panjang ke depan. Jadi ngini Bang Husni jua inya bangaran, lamun dihiga ulun ngini cilai yune lundu nang digilire. Jadi ngini yune lawas benar betamuan, kita kadeta debat bergabung kayak ini. Karena Bang Yuni masih kuliah lagi, jar ulun tadi inya itu jurusan agama, ulun nang mamadahe. Inya Bang kuliah cilai itu direha amun tai di andage. Jadi nang lawan Yuni kami doakan hari ini, mudahan Yuni ikam kaina gitu lulus jualah kasebagawe. Bilanya kawan kawin kada usah dimintai, ala dimintai. Nah jadi cilai nang pian nih tunggue, jadi Bang binanya itu nang anak pian beisi nomor hadi. Ulun Bang tahu ay sebelum madihin terjadi, itu nang anak pian sudah nang tuh menciti. Lawan ngini hadi saku malam tadi visi. Jadi cilai hadi bilanya tuh Bang pian ma ambil minanto jelas nang kada rugi. Karena Bang inya selain harap menyair jua bisa mengaji. Jadi ampun hadi bisa hidup bisa mati, cuman Bang belangnya jenal ampun mayone. Ampun mayone. Masalah berang ulun hanya begaya, karena Bang ulun kada suah malihat jua. Amun ampun wahyo suah malihat aja, pasratan to acara inya cilai bakami lawan ulun berdua. Jadi ngini wahyo bujur kayak ngini tinggal aja orangnya, cuman cilai berang tak kaya orang jua. Tak halus pada tarong potongan kaya bilung ka, kada percaya kaina wahyu membuka. Jadi madihin Pak Ai ulun lanjutkan, bilang 15 menit sudah madihin lebih berjalan. Ini Bang kadeda tak lihat nang pastinya menggantiin nang minyak.
minyak ulun manuntiakan. Jadi ulun berlanjut cilai lawan sampian, mungkin tupang pian duit nang ada di tangan. Cilai ulun berlanjut di sini menghibur pian. Jadi kami bertarus cilai melanjutakan, siapa tuh ngarannya ikam tahulah kawan. Jadi kau ngarannya omanang 5.000 tas saling kenalan. Jadi nang lawan pian liwar kamu burunan, padahal Bang Amas tuyat banyak di tangan. Salahin di tangan nang dipaham dulu bilang beun-unan. Cilai itu duitnya ulun bagus aja kaina menggunakan, besan ulun babine cilai ka tahun depan. Tahun depan jadi pengulun cilai melanjutakan, kita nang bemadihin paklah nang behiburan. Ulun pangkat 7 sambil begegeyaan, cuman behenu begeye sesuai keadaan. Elak keadaan jadi pengulun di sini melanjutakan, jadi lawan ading jangan beluluncatan, karena dingai pian kalau binata sungam. Jadi nang tidak lupa ulun nang mau capek 5.000 tadi cilayat kade, jadi sekalinya 5.000 10 dihurupi. Jadi nang lawan acil nang pian berdiri, lalu nang kandereen ngalih abang nang betupi. Cilai pang begisir sedikit tuh kasine, supaya nang bakandereen nyaman inya lalu cilai nang malewati. Jadi nang lawan acil nah ulun mamadahe. Jadi bila taniat sudah di dalam hati, istilah tubang kata pian nang hendak memberi. Jadi bila memberi kada usah tasupane, jadi nang anak pian atarakan kasine. Bila hakun maatar kaina ulun ucapi, duitnya tupang dingaina ulun nang manambahe. Anggap patalian kita nang hari ini. Jadi pengulun cilai hakunai duduk kasini pang kamuka, cuman lamun duit pian sakadar 5.000-nya. Minyak 1/2 liter cilai kade pang mayo manambah ulun pula. Jadi nang lawan pian di sini aja membeja. Jadi nang lawan acil bilanya tuh sempian, hendak nang manjulungi kawa aja pang cilai pian manunte ampah kasine. Jadi nang buhen pian khususnya benua hanyar nang ada tuh di sini. Jadi nang 50 sidin nang maung kaye, tagagah 5.000 tuyat nang gena singine. Jadi nang lawan acil ulun terima kasih sudah niat memberi. Ulun pang ma ambil cilai mikrofon betare, amunnya ma ambil ulun nang mendatangi. Terima kasih banyak cilah nang hari ini. Jadi ini mikrofon ulun ambil kada betale adalah ulun duit pian nang hendak memberi. 5.000 nya bilang berdua manguti. Jadi 5.000 cilai kada membedai. Tatapai ulun terima kasih hari ini, karena cilai ulun niat menghibur pian nang ada di sini. Jadi nang 50 padahal sumpan manunte, lantaran nang memberi saikongannya ulun liate. Nang tabenyak sisanya acil nang ini, cilai nang 10.000 kade usah dijulungi, asal nang tuh di tangan sabingkai diberi.
jadi nang tak lupa ulun nang ma ucape cilai bemadihin ulun pang malanjute jadi nang 50 cilah holo dikuti ulun pang kasih to aku naik kain aman nunte asal masih ada ulun tinggal cilai lagi acil ngini awak anang sidin pina beisi bahasa wahine acil bebeju hirang tuyat awak tamung kali karena belahan belakang ulun kawan ngawe jadi nang lawan acil dasar bujur bagus awak sidin hari ini jadi nang 5.000 lawan 50 tuyat sidin manambehi jadi dikumpulkan hanyar ulun manunte amun bulang bulik cilai ulun tahu yohe amun dibuat pulang ulun nang kada tahu biar juga sudah bejenje lamun nang kada jadi ngalih kain apian mati lah kain betul jadi pengulun cilai malah nyutakan omanang tupinanya anak memberi bakumpulan jadi rasa sopan bilang nang kaya sumbangan terima kasih ulun mau ucapakan jadi adalah kotak pian bawa cilai bejelen wakafnya mah amunnya bang pian membuat dalam kantongan ulun sekali lagi emang himbau puhan pian lalu amang di belakang bakanderaan kasihan sidin lalu terjadi tuh halangan jadi nang lawan paman anang pian tuh di jalan kami meminta maaf terganggu perjalanan lantaran acara kami ada di jalan lantaran tuh di sini kada tapi behelaman jadi pengulun pulang nang malam jute adakah bang lagi mikrofon kade betale jadi bangsa bigi lagi nang dihidupi supaya imbah memberi cilai sebut nama pian ulun kenalangan parumosi saumpama pian kaina kade beleke kira bulan raja pian nang lakas lagi jadi baterainya cilai masih di bang lagi ngene cilai baterainya habis lagi diisi jadi satu mat lagi cilah ulun tuh manunte kepada tuh sempian nah belum memberi bila kada jadi cilai nang kai nang alih juga piat kalau mati ulun kada apa walau duit disumpane bila ulun marajo kada depan ulun herane ulun herane jadi bang cilai ulun melanjutakan jadi nang 5.000 mana 10 tadi ampun pian nyaman nang saka kali kaina ulun bejelen jadi lawan ading hendak memberi nang bujaan masa kalinya tiso dia nang di tangan jadi nang nibet terus ulun melanjutkan jadi nang 50 jangan terlalu dikacak-kacak kaina cilai benyonyokan jadi ulun bejelan manunte kanopian jadi ulun manunte nah memulai akan jadi nang guru Idris kaina memvideokan siapa memberi kita promosiakan bila sudah belaki mudahan pulang betianan nyaman cilai pian anak pulang behalusan jadi kepada ading ini anak siapa kaning nang lucu benar jadi ini tak lupa cilai ulun malanjute jadi ini talinga ngapainya manokope
inya pang menjulung cilai kada mengerti jadi nang lawan pian terima kasih hari ini nang ikhlas kalau leh pian memberi padahal nih kumpulan lain duit pian sendiri oh ini saja terima kasih lawan abang betupi inya pang memberi jua umpat menjulungi inya nengene akhir sudahlah tuh bebine mudahan ku abininya deh jadi lawan abang nang dua lagi bini nang sidin ini umpat lawan ulun memberi mudahan abang pian sehat setiap hari mudahan tonang lagi lantuh tak kuatik sehingga banyunya kada sampai takarinya sehingga tonang bini cilai betianan lagi sudah betianan dah belum mas? lagi kayak bapak betianan juga jadi pang aja nang ini dipadakan sekalinya mangai siden ujar ngini betianan wajar aja licil wayah ini musim pang hujan jangan tonang toha lalak yin behin taluan behin taluan jadi panggillah terima kasih lawan pian orangnya tuh banyak bener saya kong nang man nampayakan jadi nang lawan acil ulun mau ucapakan jua kepada abang terima kasih lawan pian ini pina beduduk cilai pina kadinginan jadi nang lawan acil ulun terima kasih nah begegeyen jurang bujur-bujur kaina ulun sopan jadi terima kasih banyak lawan sampai mau cium-cium nang apa amun 5.000 memberi beciuman jelas kada jadi na ulun kulikakan cium-cium ibu menjual dicium lo jadi terima kasih cilah lawan sampian nah jaka acil ngini papa kita becium karena sidin cilai harat beaksian amun nang acil ngini akade saling pupuh saling pupuran jadi panggillah kita begegeyaan pina bebau masam sako kada saling mandian jadi nang lawan ading kakak mau ucapakan cilai terima kasih banyak lawan sempian lucunya pang pacar pina hibak sajerian no pacar itu amas itu jadi pang ulun cilai mau ucapakan ngini anak pian atau anak kamanakan jadi cilai inya handakai ulun rayue tapi wan kawan ulun sudah becitan hentade jadi kade hendak cilai ulun ma umpate jadi aku doakan item nang hari ini mudahan kaina tak kawin lah lawan hade jadi pang ulun cilai ma ucapakan Acil ngini mahirip ini idil nang ada di kampung pinandoi lopian jadi Acil ngini pas mahirip pian bini idil berjualan jadi cilai bang pian sini ada sasamaan rasanya Acil ngini suah jua ma undang tapi pang hari ini kada ada memberi sawiran jadi nang lawan Acil ulun mau ucapakan mudahan gincu pian makin hari tambah abang ala tambah abang jadi 50 duit siapa sampian jadi pang abehnya pinanya nang manyuruhi jadi nang tu umanya ulun nang mendoakan inya
pilihnya nang tupang pasti. Mudahan bingai pian sehat setiap hari. Mudahan abahnya dilancarkan rezeki. Jadi lawan acil itu nang ada di sini. Banyak siakan titimang nang tupang beri. Jadi nang lawan acil nang imbah memberi. Jadi nang tidak lupa ulun mau ucapakan ini pakan apa makan gulali saurangan. Jadi terima kasih banyak lawan Bu Henpian juga kepada Acil nang emas banyak di tangan. Mudahan cilai pian rezeki terus dilancarkan. Bila masih banyak diipok tawa ai ditambahi ya. Ditambahi aja. Jadi Bang Ulun cilai mana rusakan. Terima kasih banyak cilah kita begayaan. Jadi nang tidak lupa ulun nih menyapa pian. Itu duit nang apa sekalinya duit angsulan. Jadi cilai Bang Ulun sakadar marah pian. Kada juga cilai ulun hendak minta tuh sawiran. Jadi nang lawan Acil terima kasih banyak ulun mau ucapakan. Acil nang di pucuk tuyat imbah memberi. Pina marangut kasih ne ulun kawah maning ngompian. Pinanya imbah memberi sidin rasa kehilangan. Kehilangan. Bapak Wahyu jadi mati beri lalu ulun doakan buhan pian hari ini. Mudahan ini duit nang sudah menjulungi. Mudahan buhan pian cilai nang panjang umur sehat setiap hari. Ngapa hajat pian dikabulkan ilahi. Mudahan buhan pian selalu dilindungi. Ngapa tuh usaha mudahan diberkahi. Mudahan sabarataan kita kawa naik haji. Nang mana pang sudah mudahan kawa 2 kali. Mudahan berataan hajat kita dikabuli. Dikabuli. Jadi Bang Ulun cilai mana rusakan. Jadi nang tidak lupa ulun nih mau ucapakan. Lawan tuan rumah nang sudah mau undang. Cilai ngini wadai tadi mulai beisukan. Sadangan pai wadai sudah ditambahi akan. Lantaran Bapak Wahyu cilai sasirisannya tuyat nang inya makan. Sampai nih wadainya ada saling sasirisan. Jadi nang lawan pian kami mau ucapakan. Bilanya tuh di rumah ada wadai panganten lagi nang banyak lebihan. Kain sisanya kawai dibawa beilang. Cuman sabuting aja kami minta lawan pian. Sebelum Bang Ulun matihin menyatupakan. Jadi ulun belejut cilai membawa akan. Kita nang bematihin cilah nang behiburan. Jadi nang lawan Acil nenek-nenek berataan. Setengah 12 sudah nih jam di tangan. Berarti nang buhan pian istilah lawan ulun paham aja sabarataan. Karena hakun haja cilai manjulung sawiran. Ade ecil donang ini sakadar mandamakan. Jadi terima kasih tetap ulun ucapan. Mudahan cilai pian jual lakas betian. Ang denda kah? Jadi matihin cilai ulun malanjuti. Acil ulun tadi doakan jolon betianan. Mudahan lakas terjadi. Sekalinya sidin kada hendak menyahuti. Kikira lagi sidin juga sibuk begawe. Jaka nang kaya hayam kaina ulun mangarone. Acil minta rela
begayaan hari ini. Jadi ulun berlanjut cilai membawakan setengah 12 sudah ngini jam di tangan, juang ini bang banyak sudah nang dalam kantongan. Hei kadegin ulun 500 nang tuh di tangan, karena mon manunti cilai ulun karugian, karena 500 tangalih memayuakan. Jadi nang lawan biar cilai terima kasih ulun mau ucapakan, cuman gitu mayo aja gala batu ditukarakan. Jadi lawan biar marah kadel lagi biar memberi sawiran, lantaran nih bang cilai miak sudah lebihan. Jadi ulun berlanjut cilah membawakan, kita nang bematihin cilai nang bagayaan. Jadi nang ada aja nang hajar datangan, itu nang tidak lupa kami mau ucapakan. Mudahan buhan pian selalu dalam lindungan, mudahan sabarataan kita nang salamatan, sehingga kaina kawa pulang betamuan ala betamuan. Jadi bang ulun cilai mau ucapakan, ini nang pastinya cilai nang bemadihin. Mungkin sampai di sini ulun nang membawakan, menyuruh terus tiap ada mau kayakan. Jadi kita madihin tergantung sawiran. Ulun lawan pian cila begayaan, ulun nang bemadihin menguap ketua hubungan, liwang mohon benar kada tapi mendengarkan. Jadi setengah jaman lagi umai di sini, orang nang hendak ajan, cuman arinya moro lih cil nang imbe hujan. Padahal bang ulun merasa ai bepaluhan, karena baju ulun di dalam ada lapisan. Tapi nang tuan rumah kada denang pahaman, mungkin dihitung sidin arinya jua imbe hujan. Padahal bang tatapai awak ulun kahumaban, tapi nang kada papa kada usah kipas angin lagi dikeluarkan, karena barang tengah hari sudah parah nih ampihan. Ala ampihan. Jadi bang ulun cilai mau ucapakan, sebelum buhan pian nih yaitu bulikan. Jadi kita berdoa niklah sabarataan, atau acil-acil amang-amang atau paman. Jadi ulun berdoa lawan pian barataan, bila ulun berdoa buan pian diaminakan. Jadi nang lawan paman di sini sabarataan, doa kita pemula gasan nang paman sidin nang bejualan. Jadi mudahan pian disehatkan badan, mudahan rezeki buhan pian dilancarkan, dan usaha sidin diberi keberkahan. Mudahan bang pian laris manis dagangan, sehingga tuh dagangan habis sabarataan. Jadi kita berdoa sambil memakan. Jadi nang lawan ajar kita cilai berdoa hari ini sabarataan. Mungkin ini terakhir ulun nih membawakan, kaina insya Allah bila pulang ada diundang, kaina bemadihin di sini pulang betemuan. Uma anjil ngini lawan ulun mancilingi, pinanya ada kata nang kade nyaman tadi. Ulun minta maaf cilah nang hari ini, karena bang kita sesama umat Nabi kada pulih dalam hati menyimpan rasa dengki. Jadi nang lawan pian minta maaf ulun ulangi, jadi nang lawan ini istilah sudah nang haji. Jadi niai pian doakan ulun ini kaina holo naik haji, tapi nang tahun ini mudahan kaina bebini. Lah bebini.
Jadi Bang Ulun niai melanjutakan, mudahan niai pian selalu disehatakan. Jadi nikmatihin kita cilai berdoa di sini sabertaan. Bila ulun berdoa buan pian diaminakan, biar nang dalam hati kada usah benyanyaringan. Karena bang doa kita tulus lawan Tuhan, lamunnya benyaringan itu ngarannya kuciakan. Jadi ulun berdoa di mana aja mendengar bertaan diaminakan. Jadi ngene doa ulun memulai akan Allah Jadi lawan pian sudah kakak memadahkan, jar kakak panghin tadi jangan dingai betunjulan. Jadi kakak berlanjut doa memulai akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan sabertaan kita nang panjang umur sehat walafiat. Mudahan rezeki kita tambah meningkat, napa usaha kita mudahan tuh berberkat. Mudahan bertaan kita nih selalu terhindar dari hal-hal jahat. Mudahan bang kita kaina dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan bang kita bertaan kabul hajat. Mudahan cilai kita bertaan selamat mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat. Jadi bang doa sudah ulun ucapkan, jadi nang sampai sini ulun nih membawakan. Terima kasih banyak ulun mau ucapkan, lawan nang acil-acil baik duit memberi atau nang mendengarkan. Jadi mahajiyai ulun hendak besatop, niai hendak bertahan. Mungkin sampai di sini ulun nang membawakan, karena ulun lihat pian KTD juga hendak memberi sawiran. Jadi lawan mahaji ulun mau ucapkan, ulun lawan pian mahajiyai begayaan. Jadi ulun berlanjut cilai membawakan, mungkin bematihin ulun membawa pantun kaina nang panutupan. Jadi meminta maaf minta rela bertaan, baik wan buhan pian atau tuan rumah nang sudah mengundang. Bila hari ini terjadi kekurangan atau cilai ulun salah dalam ucapan, nang menyambet pian hendak mengaruniakan. Jadi nang cila ulun sangat berbegayaan, kada mungkin juga ulun wani kanu pian. Jadi nang cilai ulun hendak meminta rela minta halal bertaan. Mudahan buhan kita beratan diampunakan, mudahan beratan kita nang salamatan. Jadi pang pantun ulun membawakan, cilai ini terakhir di sini memadihinan. Kaina insya Allah kita pulang bertemuan, acil nang berdiri menyambut satu matnya ulun bermadihinan. Padahal lawasai cilai lapis setengah jam. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan, umay nang eksis terus pas di kamera pian. Jadi ne Amang Idris cilai sudah bebini, anak sidin dua ikong masih pulang berisi. Jadi nang Amang Idris ulun nang mau ucape, bila pian belawan sidin haku nai mandatangi. Alamat datangi. Jadi batihin ulun menarusakan, kepada tadi acilah kita berilaan. Mudahan Tuhan pian selalu dalam lindungan, mudahan sabertaan buhan pian sehat badan, atau ajal-ajal yang tak jauh berdudukan, atau juga abang-abang buhan pian bertaan. Ulun minta maaf hanya begagayaan, bila tak salah ucap nang maulah sampian dalam hati kada nyaman. Nang jelasnya ulun banyak meminta rela, niat tujuan ulun menghibur buhan pian. Ngaran bematihin ulun kada makai catatan, behen muntung ulun cilai nang kahilafan. Jadi minta rela minta maaf bertaan, mudahan tokaina kawa pulang bertemuan.
acil nang di ujung jangan marangot saurangan. Pinanya Bang Sidin banyak ada pikiran. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan. Cilai bila malamun pian jangan saurangan. Kalau pinah di ujung Cilai Sidin kasurupan. Jadi belanjut ulun mau ucapakan kepada buhan pian buka hulu jalan. Karena motor lalu Cilai nang di hadapan. Jadi nang lawan motor kami mau ucapakan. Kami meminta rela lawan pian topang pulang. Karena nih acara kami di pinggir jalan. Jadi nang lawan pian palah dimaklumi minta maaf beretaan. Jadi mungkin Bang Ulun mewakili tuan rumah nang sudah mengundang. Jadi nang lawan pian nang membawa nih motor kami mendoakan. Mudahan Pak Aibian selamatan tuh di jalan. Jadi nang terakhir ulun mau ucapakan terima kasih banyak lawan nang tuan rumah nang sudah mengundang. Jadi mungkin di sini ulun nih membawakan cilah saberetaan kita beri relaan. Jadi ini pantun ulun nang membawakan bila nang kita nang itu mencuri lendang. Ada nang ora-ora andaknya di perumahan. Kami hendak permisi Cilai hendak bermandak. Terbang kami bersatu pastinya hendak bertahan. Jadi terakhir kami mau ucapkan kepada buhan pian di sini sabar taat. Wassalamualaikum ulun mau ucapkan ilahi. Kami bersatu selama bertahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.